Lampung. Sadau pangidong sian huito rimangi johatangi nang peso besar hitana dua dan gawe mubah holo kitu rimangi maito pikiri hasian ayang guaudo postoro aku maka holongi hong dan naga belupa au dijanjiki nama ngatusi doa tuho dung sayuri mangi di rohaku naso suma doa rab doto napogos doa nadangol doa holoki doa moraon na dong dia hutau peito merdongani luau maringau kon peito holap majaga sang pemi anak namoda jauh pepar sekolah ayang gua doa siang hoki doa moraki dan naga belupa au dijanjikin nawa tu si doa tuho dung sayuri mangiri rohaku naso suman doa urap doto napunggus doa nadang doa holoki doa moraon nadong dia hutau peito merdongani luau maninggal ko hutu peito wan menjaga sama pemi anak namoran jauh pepar sekolah ayang gua doa siang hoki doa moraki anak namoran jauh
itu. Mau lihat.